TV Badwam na o shara kudie mo nsem Professor Ike Wala said yakogo nyamisha no yeda na se papa pana me the birthday wish no na eba so won fa o de my de na unipa ne ntimi show ne picture sha no so say every day no ye wo ye birthday celebrant ye celebrate omo enti month of April obia de onim ni bia na de ne picture ba ne din aba ba bi owo na just ya wish ne kama de amam na ansa na no Ghana Statistical Service one monthly report bi a won de aba fa malaria hono ma me monitor fa emfa emma na eba malaria cases wo man Ghana mo no nyame adom be enfiedu entimi ni de yara abafom na mom se ukọ yenkronkuma no emu a na hono akosro like times 3 ewo urban areas no yenkronkuma no mode chidi yade malaria no yade se akọ ye esro ye papa from 2022 Ghana Demographic and Health Survey no what would to just say malaria prevalence ewo enkra from 6 months equal 59 months no eno ye 8.6%. We no ye microscope results are one more a day aba na wo hwe emu enso a enkronkuma mu de no eno ekosoro 12.8%. Yeah, what the etoto banana se nkro akese mu a eno ye 4.3%. Ye kan regional malaria yade muawa no ewo efomo pa no Greater Accra 2.0%, Western North 4.4%, and Volta 4.6%. Na highest one no baby a malaria yade no ewo so pa no oti mantam no mu 15.0%, and upper west region 13.4%, and upper east region 12.2%. Eho no more ewo so ye papa panti wo se ye hwe na ye boye ho ba de kodie potinti ma oti upper west upper east chidi yade ewo soro kese pa ewo ho no ewo se nyina ye hwe ne ye toto ye ne mayi na chidi yade no se de Ghana nyina atimi aba form no regions na wo soro no eno so betimi aba form ye de ama ye na ye ba no ma pemfo ya won so enya chidi yade na no so nyame anim ni na domunti aba form o de toto 2019 na ema efefura wo munya chidi yade ye 3.3%, wo 2022 mo no akọ 2.4%, which is no so tumi aba form na highest region no oti 7.0, na Savannah region wo mo so 5.4, wo mo so de no wo so mapemfo a wo mo chidi yade no ewo wo mo emo Greater Accra ewo form Greater Accra no so ewo form na mantamo enka ya mamo mudi no so ewo form ohamunchemu edu no so de no OPD cases ye recorded ye 6.1 million Ghana nyina na edibesi 2022 no na just about 5.2 million mamprusi no one north east region no de no ewo so OPD no enti no I see a share ya hu ye ya tidi ya de no nyame ya boy ya humodin but regions ni bi oho no mu a eno akosro enti tontom duro adan ya hye na duro no obi ampa bi apemfo no tichiu na che se mato net ni bi na modem no abo ho ban fe tidi oba apemfo a malaria sa hawa adwene ya na ha adwenti yen hye no nso obi anye de a ese efata na gata no nso a efia yemu ma no yentiti mu yama hunidie enkoso konku a yatutu agu ne nsuo tatem pai entontom so ho nti momme yenhwe hu yenkran de oma bom humodin nti oti ne upper east upper west no samansama for mo start na yenye adwuma no gata ni mu bolla no ne tata ho basabasa momme yenhwe na yemo ye ho ban fi etidi yare no ewo ho bankrafo ayade Greater Accra ono mo ai